Inilah dia CMD paling top tier di Putrajaya. The only gated guarded area with the most exclusive view. Starting price pada 2.2 million. Luas CMD di around 5,700 square feet. 3.5 story CMD ni lengkap dengan 3 bilik dan 6 tandas. Tapi boleh tambahkan another 2 bedrooms sebab ruang living dia yang luas. Most exclusive part of this unit ialah the view dia, which is the front row untuk Masjid Putra. Luas parking rumah ni boleh muat up to 4 cars. Going inside, you have the lift over there. Don't worry, any major defects akan di repair. Beside here is the living area, laundry and maids room dan store. Untuk laundry ni memang dah sekalikan dengan tandas dan maids room. Store dia pun luas, boleh buat U-turn lagi untuk bawah tangga ni. Living area ni lah where you guys boleh convert to bedrooms sebab tandas pun dah included. Going to the first floor is where the family area is. We have the living area, dining and dry kitchen area that goes all the way up to the back. Wet kitchen area dah separate, so senang lah nak masak heavy-heavy kat sini. On this level pun kita ada akses kepada backland punya koridor. Design tangga dia pun cantik guys, tapi siapa yang gayat tu maybe susah sikit. The second floor pula ada master bedroom, living area dan 2 bedroom side by side. Semua dengan tandas dia sendiri, facing backland koridor, facing pokok-pokok kat belakang ni pun cantik. Daripada lift sebelah tangga ni terus boleh akses ke master bedroom. You have your own walk-in wardrobe dan tandas with bathtub and skylight. On the last floor kita ada this spacious living area and the $1 million view. Living area ni jugalah kita boleh jadikan bedroom sebab tandas pun dah hadir kat situ. Rooftop level ni memang dah lengkap dengan carpet dan stepping stone ni, barbecue area dan ruang santai yang luas menghadap Masjid Putra.